nk'uko tubikesha ikinyamakuru cyitwa date.com cyandika mu rurimi rw'icyongereza, aho bavuga yuko uyu muhungu wa perezida Paul Kagame ari we Ivan Cyomoro Kagame yaba yaramaze kwibikaho imwe mu nzu nziza cyane iherereye mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko uyu muhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame usanzwe ari n'umushabitsi, akaba kandi mu mwaka ushize wa 2020 yaraje no gushyirwa mu nama y'ubutegetsi y'ikigo cya RDB, ni ikigo gishinzwe iterambere mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko yaba rero yaribitseho inzu iherereye mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bivugwa ko inzu yaba ifite agaciro ka miliyoni zigera kuri 6,900 by'amadolari y'Amerika, nk'uko muri inkuru bacukumbuye bakomeje kugenda ababigarukaho. Bakavuga ko rero ari inzu nziza cyane ifite ibyangombwa byose bishoboka cyane. Mu gutangira iyi nkuru bavuze ko u Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja, kimwe mu bihugu bikenye ndetse bikirimo birishakisha, atariko mu by'ukuri gifite 40% by'abaturage bagishakisha ubuzima cyangwa se bari munsi y'umurongo w'ubukene, atariko ni igihugu nk'uko byagiye bigaragazwa na banki y'isi gikomeje kugenda gitera imbere, aho umusaruro mbumbe wawo ukomeza kugenda uzamuka, aho bivugwa ko muri 2019 ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse hafi 10%, ndetse nubwo haje kuzamo icyorezo cya COVID-19 kuva 2019 kugeza uyu mwaka, atariko bigaragara ko nk'uko banki y'isi yagiye ibigaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda buzongera kuzamuka ku gipimo gishimishije, ndetse banavuga yuko ari igihugu kiyobowe na perezida Paul Kagame hafi imyaka igera kuri 20. Ni inkuru y'ikinyamakuru date.com, ariko bakagaragaza ko uyu muvandimwe Ivan Cyomoro Kagame yaba yaramaze kwibikaho inzu nziza cyane y'akataraboneka iherereye mu mujyi wa Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inzu ifite ibyangombwa byose nk'uko muza kugenda mubibona kuri aya mafoto. Inzu ifite ibyangombwa byose, uruganiriro, ikagira piscine, ikajya buri kimwe cyose, ibikoresho byose bikaba biri muri inzu. Navuga ko rero ari inzu idasanzwe y'umuhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza, nubwo bigaragara neza ko muri inkuru nabo bashobora kuba badafite amakuru yizewe ya nyayo, ariko bikavuga ko ari inzu yari isanzwe ifitwe na bamwe mu bakire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma baza kuyigurisha mu bihe bishize, aza rero guhita ayigura uyu muhungu wa perezida Paul Kagame, Ivan Cyomoro Kagame. Nanakubitsa ko ari imfura y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma nanakubwira ko uyu muhungu Ivan Cyomoro Kagame yaje gushyirwa mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iterambere RDB. Ni ikigo rero gisanzwe gicunga iby'ubukerarugendo, kwandika ibigo by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ivan Kagame imyaka 31 rero wize amashuri muri Amerika, ntabwo rero yakunze kugenda agaragara cyane mu ruhando rwa politike, mu itangazamakuru cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Gusa numwe bikomeza kugera wizwa ko yaba afite ubucuruzi bukomeye cyane. Muri 2018 yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu by'ubucuruzi muri University of Southern California, ndetse bikanavuga ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kimwe mu bihugu akunze gutemberamo cyane. Uretse ko yaranahize, ni igihugu azi cyane, akunze kugenda atemberamo inshuro nyinshi cyane. Uretse ko atari gusa, andi makuru yagiye anagaragaza ko na Ange Kagame mbere yuko aza gushyingiranwa na Bertrand Ngiyingoma, nawe kimwe mu bihugu byakundaga kuba ku nzozi ze ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nawe yaranahize, aho bivuga ko ashobora kuba yaranize no mu ishuri rya politike, nk'uko amakuru yagiye ashyirwa hanze mu bucukumbuzi bwagiye bikorwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bagiye babigaragaza. Ibyo rero by'umuhungu w'imfura wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaba yitwa Ivan Cyomoro Kagame. Reka tuve kuri iyi nkuru dukomeze tureba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Mu Rwanda kuva ku munsi wa mbere hariko harabera inama ihuza umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Ejo iyo nama yahuje abashikiranganje bajejwe imigenderanire n'amakungu mu bihugu bigize izo mpande zibiri. Muri iyo nama habayeho umuhango wo gusinya amasezerano yo kubaka amahinguriro y'incanco mu Rwanda na Senegal. Umenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi yadukwirikiraniye iyo nama. Ikibazo cya COVID-19 cyabaye ku isonga mu byaganiriweho muri iyi nama ya kabiri ihuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo ku migabane ya Afurika n'Uburayi. Bimwe mu byayivugiwemo ni ikibazo cy'ubuke bw'inkingo za COVID-19 mu bihugu bikennye byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika. Icyo kibazo gishobora kuzakemurwa n'amasezerano yo kubaka inganda zikora inkingo n'imiti mu Rwanda no muri Senegal. Intego nyamukuru y'aya masezerano nk'uko byavugiwe mu muhango wo kuyashyiraho umukono ni ukubakira Afurika
ubushobozi mu rwego rw'ubuzima kugira ngo ibashe guhangana n'indwara z'ibyorezo byibasira isi no gutuma uwo mugabane uva ku kwikorera 1% ry'inkingo ukagera ku kigero cya 60%. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Muganga Ngamije Daniel wabwitangazamakuru ibiyakubiyemo. Twebwe dufite ibyo tuzatanga igihugu cyacu aho uruganda ruzubakwa umufatanyabikorwa rwe BioNTech azaza rwubake ndetse mu minsi ya mbere habeho no gutanga abakozi bakorana n'abakozi bacu. Hazanakurikira gukora igice cyo gushyira izo nkingo mu macupa yani mujya mubona dukunda kuvomamo iyo turi gukingira abantu bikenera amafaranga. Korana rero ni ya bank itsura amajyambere y'Uburaya. Amafaranga azarugendaho miliyoni nyinshi zitari munsi ya miliyoni 100 z'amayero. Birumvikana ko ikiguzi nyirizina kizanozwa neza inyigo zose nizimara kurangira. Biteganijwe ko izi nganda z'inkingo zizaba zatangiye kubakwa mu mwaka wa 2022. Inkingo z'ingenzi zizaherwaho ni za COVID-19 na malaria, ariko mu gihe kirambye hazakorwa n'izindi nkingo ku ndwara zitandukanye. Vice President w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell ari mu bafashe ijambo muri iyi nama. Yavuze ko hari ibintu by'ingenzi ubufatanye bwa Afurika n'Uburayi bukwiye kubakirwaho, ku isonga hakaza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Yavuze ko Uburayi bumaze gutanga miliyari 3 z'amayero muri gahunda ya COVAX, kandi ko hari izindi nkingo bagiye baha ibihugu binyuze mu bufatanye bafitanye. Nubwo hari ibyakozwe, uyu muyobozi yavuze ko hakiri icyuho ashingiye ku kuba Afurika imaze gukingira 6% by'abayituye mu gihe Uburayi bumaze gukingira basaga 70%. Agasobanura ko hakwiye kugira igikorwa. And the vaccination gap in Africa compared to Europe is significant. It's too big. Aragira ati ni ngombwa ko tugira icyo dukora ngo tugabanye iyi ntera. Turi kwiga amasezerano mashya arebana n'ibyorezo. Turashaka ko twazamura urwego rw'inganda zikora imiti muri Afurika kandi zikayikorera Afurika, kuko nibwo buryo bwonyine burambye bwo guhangana n'icyorezo kiriho ndetse n'ibindi bizaza. Twatangiye kwegeranya ibikenewe muri Afurika y'Epfo, Senegal ndetse n'aha mu Rwanda. Iyi nama ihuje umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi yitabiriwe n'abagera kuri 500 barimo ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga babarirwa muri 60 baturutse mu bihugu bigize iyi miryango yombi. Iyi nama yaranzwe n'imyiteguro ikomeye kuko buri muntu wese wayitabiriye yinjiraga mu cyumba cy'inama ari uko banje gupimwa COVID-19 akinjira ari uko ahawe igisubizo. Usibye ikibazo cya COVID-19 cyatinzweho, iyi nama yanagarutse ku bibazo bigaragara ku mugabane wa Afurika birimo ibyo guhirika ubutegetsi. Abayitabiriye inama bamaganye cyane ibikorwa nk'ibi biherutse kubera mu gihugu cya Sudan. Afurika n'Uburayi bisanzwe bikorana mu nzego zitandukanye zigamije iterambere. Imibare yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi igaragaza ko mu mwaka wa 2020 Uburayi bwohereje muri Afurika ibicuruzwa bya miliyari 124 z'amayero, mu gihe Afurika yohereje Iburayi ibicuruzwa bya miliyari 101 z'amayero. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tugushimire Assumpta. Igipolisi cyo muri Uganda cyatangaje ko igisasu cyaturikiye muri bus itwara abagira ingendo yava i Kampala igana mu burengero bw'igihugu gihitana umuntu umwe, cyaturikijwe n'umwiyahuzi. Umwiyahuzi ni nawe icyo gisasu cyahitanye gikomeretsa waramwicaye inyuma. Inkuru idonido na mugenzi wacu Ignatius Bahizi ari i Kampala. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa polisi Fred Enanga yavuze ko umwiyahuzi witurikirijeho igisasu muri iyo bisi itwara abagenzi akorana n'umutwe wa ADF, umutwe uvuga ko umaze igihe uhungabanya umutekano muri Uganda. The suicide bomber was identified as Matovu Isaac. Ati uyu mwiyahuzi witwa Matovu Isaac ni umusore w'imyaka 23 wari utuye ahitwa Kireka aha mu mujyi wa Kampala, kandi nta niwe gusa wapfiriye muri icyo gitero cyakomerekeje undi mugenzi wari muri iyo bisi. Mukasa Isaac yarari ku rutonde rwacu rw'abakorana na ADF twari tumaze igihe duhiga. Abahanga bacu mu bisasu bya bombe basanze ku murambo we akuma yakoresheje guturitsa icyo gisasu, kandi ibyakoze icyo gisasu yiturikirijeho bihuye n'ibyo twasanze mu kabari aherutse guturikira ikindi gisasu cyahitanye umwe yakomeretsa abandi 3.